ilaka na umta homosexuality ya ma the certain LGBT achieve lesbian, gay, bisexual and transgender. Numay kingai na pasal kingai na. Patianin aki idan ka ama adan her na la ka le tel sak lo min apola ma ko ebe. Izak hiao dana tu lamka huai support sang khat bang umta. Tu dia hai pin kha yen nai lo thei lo tel yen de ngam hoi lo Hit si bang pin kha ilaka thei de gin ta Christian sa wai na kalamo. Genesis pong kata painon tala ka patianin ka Adam bolen sen. A companion de ka Adam dan bol no webe. Ma Eve bolen. Argument ka sang tai chu. Go natural ka hiu. We are born in that way. Hong Kong ma yun. Ko le patian siam ka yun. Ko le patian no I ta I chi lai yo chu. Mo. Yes, that's true. ti pian na mo nu le pa a purpose nu le ta ti hon suang de hong hoi sia pin kha tu nia kha hiai pian in kha I hon khoi ta pa ja kha sap tuam ti kha aling lo thei lo Sakto ma dia ka it is an established fact mo. It is like Xinjiang ka the sun will rise from the east. So alam mo kita na ni sa po Supreme Court in right to privacy judgment appear ka. So no ma ka LGBT as a third gender ahong di Saptwamina Supreme Court of India a challenge samyam a challenge